Mahebheru 13 verse 8. Makorintos 2 sahluko 3 verse 17. Jesu Kristu akaguquki, nguye itolo nalamuhla naphakade. Jesu Kristu akaguquki, unguye. Ayi ukuthi abe nguye, unguye. Unguye lamuhla naphakade, uyomkhanza anjalo. Jesus Christ is the same. Jesus Christ is the same. Guna yesterday, bese kuba na today. He is the same. Akaguquki. Makorintos 2 sahluko 3 verse 17. Inkosi inguye moya, lapho akhona moya nenkhululeko ikhona. Inkosi inguye moya. Inkosi inguye moya. Kuneligama lengingeke ngiphikise bahumushi labafunze kakhulu nakangcono ngesiGreki. Kepha ngicela kulengeta ngekuthi silicabange esingisini. Lengiva ngathi lenda umehlukwana lothide. Noma linye noma amo, but lamagama lathi nje now. Leli leSiswati lithini ke? Lithi inkosi inguye, licala lapho. Lithi inkosi inguye. Ngifuna ke lo now, lo la singisini. Lithi now the Lord. Kusho ukuthi mawuliva ngaleSiswati kungendeka uve ngathi sekuphakuleke lo now. Lo kusho ukuthi sikhuluma ngenkosi now. Sikhuluma ngaJesu nyalo, hayi ngenkosi was, but ngaJesu nyalo. Now the Lord is Spirit. Inkosi ingumoya nyalo. Lala ikhona khona lenkosi lengumoya. Amen. Ngila kunenkululeko khona. Ngila kunenkululeko khona. Ngike ngaba ngicabanga abantu ukuthi bangakhi kepha lamhlabeni angisakhumbuli noma kwabe sekucisha tibane yini ngathi ngithi ngiyaka Google 7 point something billion somewhere. Ngicabanga enyalo ke lokuthi angabuthi labafa ukuthi engabe bangakhi labafa. What if 3 billion kumbe lo wafa? I'm not sure, ngiyabekisa nje. Kusho ukuthi uma ngabe 7 noma 8 billion plus 3 noma 4 billion kumbe siya kubo 15 billion bani laba ke baphila. Laba phila kona laba ke baphila. Lokho mase ucabanga uNkulunkulu ukuthi kusho uNkulunkulu labantu labangaka bonke abafanani. Laba ke bafana labaphila bonke abafanani. Kusho uNkulunkulu una more than 10 billion ways of making the same thing. Musoro wakho umuntu batakafanani. Uhlanganisa labaphila noma ngabavusa labafa ngebafane nalala bakhona nyalo. But solo ngumuntu, God has many ways of solving each and every problem. Amen. Nkulunkulu. Lo Nkulunkulu ke iBhayibheli lithi unguye akaguquki.
Now the Lord is. Ngifisa kukhonda Jesu lophilako. Lokwathiwa makuyiwa ethuneni kwathiwa akekho la. Uyaphila. Kwaze kwadzingeka ukuthi abonwe bantu labang 500 or more. 500 webantu labambona Jesu aphila avukile. 40 wemalanga solo bambona. Why? Mangabe liqala litaba nemandla kuye kufuneke bofakazi kumbe babili noma bathathu. But kulokuvuka kwaJesu kwathingeka 500 wabofakazi. Bonke bathi simbonile. Bonke bathi simbonile. And wahlala for 40 days. Bofakazi labanye bathi hayi mina ngimbonile ebusuku bekenda lokho. Lo mnyathi ngimbonile emini. La bambona for 40 days. Aphila. Wathi mahamba. Wathi I have sufficient witnesses on earth. Nginebufakazi lobu valid lobenele. Kuthi ngiyaphila. Ngifuna kuthi wena nami sikhonde the Jesus who is alive. Amen. Not the Jesus who was, but the Jesus who is. Ngifuna kukhonda lo Jesu lo ngasekunene sababe uNkulunkulu lo actively interceding for me. Amen. Lo wenda lebe kumadima kimi kube lula. The Jesus who's engaged in my daily life and activities. Lo Jesu lo ngekho ezulwini lo hleti aphumula athi ngacishe ngafa bukanti iphikile iphuma phi yelele lona lokhondwako nje imini nebusuku. But lo Jesu lobuka Richard emhlabeni athi akumhambele kahle akumlungele nangumntwana nami mandla ngewakho Richard. The Christ that is actively involved towards me. Amen. Jesu uyaphila. Sihloko sami sithi our God is real. uNkulunkulu wethu ukhona mbamba. Ngakho ke we can experience the reality of his presence. Because now the Lord is. Now the Lord is. Ingosi mayithumela Mose eGibhithe ukuthi ayokhokha abantu. Ayizange iya nesifundo nema-point lang-10 ukuthi uthi uNkulunkulu nida ukhululeka. Waya nemlayeto ukuthi uNkulunkulu uthi phumani la. God was talking because he was present. Bekakhuluma. Bukhona bakhe uNkulunkulu babonakala ngemisebenzi yakhe. Abubonakalanga ngedoctrine. Babonakala ngemisebenzi yakhe. Konke lesikwendako lesikufundisako kunesikhathi sako nebumgcoka bako. I-doctrine itakusida emimoyeni lehushako. Mawuma nemuntu ukhuluma naye liqiniso lembhalo takusida. Empilweni yakho kufuna uphinze uhlome ngaNkulunkulu lo matiko lo real today lamuhla.
now the Lord is. Lo nkulunkulu long now. This means we cannot just look back in history and marvel at what God did, but we must look into the now and marvel at what the Lord is doing. Amen. Akukamele sicabange tikhathi tekuthi bekungcono bantwana baka-Israyeli bebahamba naNkulunkulu kwemalwandle. Akukamele sijabuliswe nguSimon Petro kuthi wahamba Petro wakacwili, hallelujah hallelujah, wahamba wakacwili bazalwane, glory, yes. Akukamele sijabuliswe nguPetro longacwilwanga, because the Lord is now. Amen. We must know and experience the Lord who is spirit and the Lord who is not changing, nkulunkulu longagucuki. Lithi unguye idolo, unguye lamuhla. Amen. Unguye lamuhla. Noma sake singathiwa siyamyekela phakade ngoba sengefiki somehow. Salezi manje nalamuhla. Kuza kunanzaba asikwade kusasa ngoze utabe wendani, but we want to know you now. Amen. We want to know you now. Lokho ke kusilingo ekuthenini ake simkhushulude the God who is now. Kuze kuthi singagcini sijabuliswa nguNkulunkulu lo sevesini, but sijabuliswe nguNkulunkulu lo real now. Lo real now. Ngoba iBhayibheli limethula lithi akagucuki. Singajabuliswa kuphela nguJesu lo wathindwa ngumfati lobeka nesifo semopho, kuthi wathumbeletela, akusho ukuthi ku-wrong bazalwane. Wathumbeletela, we have past tense. Wathumbeletela, oh hallelujah, wathumbeletela, yes, wathumbeletela, yes. Wamthinza, wenela kumthinza, sifo sanqamuka. I want the Lord who is now. Amen. Because he is the same yesterday and today he is the same. Solo njalo. Ngaze ngacishe ngahlabela. Manda uvayiva ukuthi kwake kwaba ingoma nibobe seniyavuma. Jehova wasendulo usenguyena namhlanje. Jehova wasendulo solo unguye namhlanje. Jehova wasendulo solo senguyena namhlanje. Jehova wasendulo solo senguyena namhlanje. Ake uhlabele uphikise konke lokuthi he was. Konke lokuthi abe uhlabela unikini uthi no senguye lamuhla. Oh yeah Jehova wasendulo solo nguye. Let's sing it. Usenguye namhlanje wasendulo usenguye namhlanje. Hey Jehova wasendulo uyaphila now. Jehova wasendulo
lesihle simlungu utale kubo Joshua sithi walimisa ilanga, but he is the Lord now. Nalamhla nguye. Ngamhla sidzinga umelanga so ungayileki inkosi uNkulunkulu wakho uzama kuprove athi usenguye uthi alime. Noma uyelwandle utawucwila. Uthi solo ngaba njengaPetro. Kepha inkosi solo ayigucuki. Philip 2 verse 13. Ngoba nguNkulunkulu losebenta kini. Hayi manje ke ngubani? uNkulunkulu wendani? Losebenta kini. Wendani uNkulunkulu? Uyasebenza. Present. Uyasebenza. Ucashwe ngibani? Uticashile. Utikhethele. Wa applya kuwe mzukwana uthola simemo sekusinziswa wathi ngiya applya kunemsebenzi lengifuna kuwenda with immediate effect mawungivumela mawukholwa ngenhlitiyo uvuma ngemlomo ngiyacala kwenda umsebenzi nginawo onke emathulusi ngita ne-experience yami mangabe uyafuna kungibona ukuthi ngendeni ungayikhashane mangabe ume emhlabathini yathi ukuthi ngimi loyo awugugi ukhona ngemisebenzi yami. uNkulunkulu wendani bazalwane licedzele sisi. Ngoba nguNkulunkulu losebenta kini. Uthandza nekwenta ngekwentsandvo yakhe lenhle. nguNkulunkulu losebenta kini. nguNkulunkulu losebenta kini. For it is God who works in you. God who works in you. Kube uyabhadalwa ngabe nguwe nje longambhadali. Otherwise yena wenda umsebenzi. Lokuhle ngaNkulunkulu ngalomsebenzi la wendako njengasendalweni. Makadala uNkulunkulu enda umsebenzi wakhe endalweni sitawukhumbula ukuthi wakwenda wathi makacetha wathi it is very good. So konke lokula kwendako la kuwe uNkulunkulu he has a summary report. Ureporta kuye athi it is very good. Kungendeka ungabeva labanye ngoba inkosi ingumoya. Isebenta emfihlakalweni. Loyo muntu loyo kumbe kutawufuna simbone lo muntu losetshenzwa ngule nkosi. Wena ulapha nje inkosi ikhethe kwenda umsebenzi mzukwana uyivumela ukuthi ayisebente. Akusiye lo uNkulunkulu lo yosebenta kumbe mzukwana sinemvuselelo ukuthi simele imvuselelo la uNkulunkulu ayawusebenta khona ngisho ukuthi ihambela uwethwana. He causes you to will to do his will. Amen. He awakens your conscience. Uvusa nembeza towards him. Uvusa nembeza ukuthi thandaza. Ukunika imicabango ukuthi phani. Ukunika imicabango ukuthi uthethelele. Inkosi isemsebentini ukunika umcabango ukuthi ungesabi. Ukunika umcabango ukuthi utawuncoba nekuncoba ngaye lokuthandzako. Inkosi ikunike idirection. Uyakhumbula kulamanye amalanga uhambe nje uthi ushona le bese uva ngathi ungashona le. Gani ngale bukhona lesikaftini ngala. Inkosi lekubekele kona ngala. Uma ngale mase ungala uthi uNkosi yami gani kumbe kulokunye ithume wena ukuthi hamba uyopha lo munye ungala.
inkosi isemsebenzini. Ulele uvukile, inkosi isemsebenzini. Ngoba kunento lengalali la kuwe moya wakho. Inkosi isemsebenzini. He employed himself. Waticelela lokuthatha le deal athi ngimi lota ukwenda umsebenzi. Our God is real. Nkulunkulu wethu ukhona mbamba. Ngiko iBhayibheli lithi God who works, not who worked, but God who works. Kuba seFeso 3 verse 20 ke libe selithini? Kuye lonemandla ekwenta lokukhulu kakhulu. Unemandla ekwentani? Kwenta. Hayi ukuthi unemandla alakwenda. Unemandla ekwenda. Unemandla ekwenda. Power to do. Now to him who is, not who was, who is able to do. Hallelujah. He is able to do. He is able to do. Kwaze kwavuleka lapha, he is able to do. Kuye lonemandla ekwenda. Kuye lonemandla ekwenda. Lichubeka lithini senzo? Kunako konke lesikucelako noma lesikucabangako. Ngekwemandla lasebenta kithi. Awuve, uyayibona ke lendzaba loluchweba. Ngekwemandla lendani. Ngekwemandla lendani. Lasebenta kithi. Makukhona lokuva kusebenta ngemandla empilweni yakho, memetela lawa kuthi kunemandla lasebentako lakini. Ngeke ngihambe ngiyofuna lamanye emandla ngoba ngidawuphazamisa emandla lasemsebentini. Ngiku contract, actually ngiku covenant naNkulunkulu. Kuthi nguye lo wine le deal la kimi kuthi nguye lo tawusebenta ngemandla akhe. La mandla aNkulunkulu ayasebenta lapha kuwe. Ngale kwaloko bazalwane, uma ngabe kungenjalo, asithathe amaBhayibheli siyowalahla. Ngoba maka ngasebenzi lamandla kusho ukuthi lo lokubhalwe la akusilo liqiniso. And anako lokunye lengakukholwa njengemntwana kaNkulunkulu ukuthi kungaba liqiniso other than lokubhalwe la. Lokubhalwe la ukuthi kunemandla lasebentako. Kunemandla lasebentako. Lokuhle lamandla uNkulunkulu akasho ukuthi ucela ubobe sewenda njani masasebenta. Akasho ukuthi ubochwisha ngoba labanye bethu ngaba likhunyana kuchwisha. Akasho ukuthi ubomemeta labanye bethu ngaba likhuni kumemeta. Akasho ukuthi jump labanye ngaba likhuni kujumpa. Ethempelini ngiyakhumbula imaterial yakhona beyiya seyiphelele. Bekude umsindo kusakhiwa lithempeli. uNkulunkulu longumoya usebenta in the stillness, in the silence of voices. Ekuthuleni uyasebenta uNkulunkulu. Uyasebenta uNkulunkulu. Noma ivolume yinkulu, noma ivolume yincane, the volume does not determine kusebenta kwakhe. Emandla akhe asemsebentini. Lo ngikhuluma nawe. Emandla uNkulunkulu asemsebentini. Kunemandla lasebentako kuwe. Kunemandla uNkulunkulu lawa engagile kuthi awasebente kuwe. Wena la kuthindwa yes siphinza sithi lungu ngale lo mfati loya wathi makamthinza Jesu wathini wathi Jesu sekuphuma emandla.
kunemandla lasaphumele kuwe. Umphostoli Paul ake uyabhala akasabhala ukuthi kunemandla laphumile sewabona asa permanent kubo bonke labakholwako. Makacabanga ngemuntu lokholwako ucabanga ngemuntu losetshentwa ngemali usejele yena nyalo uvalelwe kepha uthi kini noma mina ngingekho kunemandla lasebenzako lapho kini noma ngabe uwethwe ekamelweni usebusuku noma ngabe simo sesikanjani kunemandla. There is power that is at work in you. Lo mubi will bring lies to you ngoba lo mubi uyafuna ukuthi umuntu akholwe manga kunekukholwa liqiniso la uNkulunkulu nangesikhathi ngazi ukuthi kuphambene konke mbamba. There is still work that is ongoing in you. Mangabe iBhayibheli lithi ngemandla kusho ukuthi ngemandla. Mangabe iBhayibheli kubita ngeke ukuthi kungemandla kusho ukuthi kungemandla. Kunemandla lasebenzako kuwe. Kunemandla lasebenzako kimi. What if I'm in pain but there is power that is at work in you? What if I'm suffering? There is power that is at work in you. Kunemandla uNkulunkulu lawa employ ukuthi awasebende kuwe asebende nakimi. Mangabe ke kunemsebenzi kumele kube nema results angithi. Makorintos 2 sahluko 4 verse 16 kuya ku 18. 2 Corinthians chapter 4. Ngakho ke asidzinwa noma lingephandle lethu libhubha kodwa lingekhathi lendiwa libe lisha imihla ngemihla. Bamba kwasho umshumayeli emgcwabeni. Asikwasho umshumayeli emgcwabeni bamba Jesu akendini sithi Jesu akalali. Lapho lithini Jesu walala kuphi emkumbeni bathi labakholwa Jesu akalali funza Jesu walala bamba. Yes, lingekhathi lendiwa libalisha lingephandle njani awuphinza bese uyabamba. Ngakho ke asidzinwa noma lingephandle lethu libhubha kodwa lingekhathi lendiwa libe lisha imihla ngemihla. Lalela ke mase utsinwa hamba kumaKorintos 2 sahluko 4 verse 16. Ngesikhathi uvasa utsiniwe uthi angidzinwa. Amen. Mozu utsiniwe saluya ka written uthi angidzinwa because it is written. Jesu ukhuluma ulambile uthi it is written. Uthi it is written. Sitha siyafuna kususa ifocus yethu kuloku uNkulunkulu la kwendako lakithi. Sitha sifuna kuletha ifocus kuloku lokwendeka emtimbeni in the physical. Angizovile ukuthi in the physical kwendekani lingaphandle lendiwani lingaphandle liyabhubha lingaphandle liyahohloka lingaphandle is falling into pieces such that nemithandazo yethu ibe focus kuleli ngaphandle so that we are blinded kuloku lokwendeka kongekhathi. Lithi noma lingaphandle lendiwa kanje lingekhathi lendiwa libalisha. Kunemsebenzi lo wendiwako bazalwane. There is work that is going on here. Lingephakathi lethu liyendiwa. Lithi therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed. Angeva kahle ukuthi liphela lithini lapho eSiswatini liphela lithini
kodwa lingekhathi lentiwa libe lisha imihla ngemihla. Sashaya Siswati imihla ngemihla, day by day. Incwadi yesiNgisi. Lilanga ngelilanga usemthandazweni awukho emthandazweni, lilanga ngelilanga, lingekhathi liyendiwa libalisha, lingekhathi liyendiwa kunemkhicito lo wendiwako, lingekhathi lentiwa libalisha. Ngaphandle uyahohloka emathemba yaphela, lingekhathi lentiwa libalisha, liyendiwa ngoNkulunkulu. Kude lelinye liqiniso la uNkulunkulu leledlula leli. For our light, verse 17, bese uthini? Ngobe lolu sizi lwethu luncane. Lolu sizi luncane. Yini kuthiwe luncane? Ngilokuthi kukhulu lokwendiwe lengekhathi, kukhulu kakhulu. Lesikali sala ngaphandle sincane. Lokhu la ngaphandle kuweya very light kulesikali saloku mawucathanisa lokwendeka lengekhathi, mawutifaka letinto lasikalini, lokho ngaphandle kuweya njengeliphepha, kuthiwa kuncane kakhulu kunaloku lokwendiwa lengekhathi. Blessed be the name of the Lord. Amen. Verse number 18 bese uthini ke? So we do what? Thine asibheki lokubonakalako kodwa lokungabonakali. Thine asibheki lokubonakalako. Leni ngoba masibheka lokubonakalako siyacwila lamkhunjini. Umkhumbi wethu uyacwila, impilo yethu siva iyacwila. Kepha masibuka lokungabonakali, and then ngula singacwili khona. Kungako live lenkosi lithi funano kwaphezulu, lapho Kristu akhona khona. Lapho akucwili, akungeni inhlupheko. Umzalwane masemthandazweni akacwili, noma ngawushayekile masemthandazweni uba nemandla, noma ngabe akanakudla masemthandazweni umbona ngathi wesuthi. Lingekhathi liyendiwa, and it far outweighs what is happening outside. It far outweighs. Lolo kungephandle akukwesinzi mangabe ubuke lokwendiwa ngekhathi, akukwesinzi lolo kungephandle kwendiwa ngekhathi. Isaiah 61 Isaiah 61 verse number 3. Labakhala eSiyoni babonelelwe, banikwe umchele webuhle esikhundleni semlotha, banikwe nemafutha enjabulo esikhundleni sesililo, banikwe ingubo yekujumisa esikhondleni semoya lodzabukile. Bayawubitwa ngekuthi batihlahla tekulunga etihlanyelwe ngusimakathe kuze kubonakaliswe inkhathimulo yakhe. Uyeva ukuthi kuyawugcina lokwaNkulunkulu, kuyawugcina lokwaNkulunkulu kuze kubonakaliswe. Lapha ke kunanathi tinto lengifisa ukuthi sithi nake kulele singisi lithi to bestow a crown of beauty instead of ashes. Ema ashes yini? Ema ashes asho ukuthi kunelutho lolushila ngithi umlotha. Mawuva ke uNkulunkulu akacishi lokhu lebe kushisa, kepha usebenta kuloku lebe sekubukeka kungumlotha. Ngalama amagama lokhu lesekuthiwa seku-useless, ku-worthless, ngoba ngibekise nje kumbe nayo ini yazibanibani iyasha, noma yindlu noma timbahla tiyasha. We don't focus on that. Kwaze kwasha nje sithi akuthathwe kuyolahlwa because seku-useless. Thine emandla siwafaka ukuthi kungashi. uNkulunkulu lophilako uthi mina ngifocasa kuloku nine benthi niyokulahla ngula kutawuvela buhle khona.
la nine bese nithi kude buhle la. Uthi uNkulunkulu mina ngilandzela lo mlotha. Nina ningachubeka nivika ukuthi Nkosi lokhu kungendeki lokhu kungendeki. Uthi uNkulunkulu I'm never defeated. Kude la ngishelwe khona mina. Ngoba ngiyawusebenta lapha kulomlotha I will bring beauty where there were ashes. Ngiveta buhle emlotheni. Ngiveta buhle emlotheni. Ngiveta buhle emlotheni. Inkosi nemandla, inkosi iyasebenta. The Lord is spirit and the Lord is now. Iveta buhle emlotheni. Kusho ukuthi la kaNkulunkulu bazalwane, la kaNkulunkulu we don't have a past permanent situation. Our God is the God of now. uNkulunkulu wanyalo. Mangabe khona sililo kuleso sililo uNkulunkulu uyakhona kusebenta avete lokuhle kuleso sililo. Kuleso sililo. Bayakhuluma bathi Lazarus ufile, it's too late Lord, ufile Lazarus. Ithi Nkosi Jesu asale senta taba ukuthi bangasafi labanye ayizange yasho njalo. Yathi kude inkinga asiyeni la nicabanga ukuthi kuyanuka khona. Oh hallelujah. Phela he is Lord khumbula. He is Lord. Makakhuluma kumele kube njalo. Kumele kwendeke because he is Lord. Emakhosi baholi bemhlaba banelivi lelibani lelicinile angakhuluma nje athi la kutaba nemigwaco sikondiyela lesiphuma la tulweni zabeni. Lelo livi kumele libe real liphatheke. Nango Jesu ahamba aya ethuneni la sebalila khona bathi sesicedzene kudla nekudla lokwasala mzukwana siyongcwaba sekuphelile. Jesu ngikhana aya ethuneni uconza khona beauty for ashes. Beauty for ashes. I don't know what ashes are in your hands. Angathi usele namlotha muni. Angadi numlotha lo usele. The Lord is now. And the Lord is at work now. He is the same yesterday, today, and forever. Unguye itolo lamuhla naphakathe. Unguye itolo lamuhla naphakathe. So lapha ke beauty instead of ashes. So wena nami sisengasisho sivumo tinhlitweni tethu ukuthi there is still beauty in your ashes. There is still beauty in my ashes. Kunebuhle kulomlotha lengiwuphethe. Kunebuhle kuloku lengivangathi kushile kuphelile. Kunebuhle. Inkosi isemsebentini. Hallelujah to his name. Bese lithi oil of joy instead of mourning. Oil of joy instead of mourning. Uyabona ke lo msebenzi kuthi Inkosi isemsebentini. Oil of joy instead of mourning. Oil of joy instead emafutha enjabulo esikhundleni sesililo. Emafutha enjabulo, the anointing of joy instead of mourning. Instead of mourning. Labe uvangathi sililo ngoba lesililo sinemthombo waso. Makhulunywa ngaJesu wami kuprofethwa ngaye boIsaya bakhuluma futhi Isaya
somehow akazange akubone lokhu, wakhuluma ngako, wahlola afisa kubona tikhathi njengemprofeti ukuthi kuyakwenteka nini, kwafihlwa kwathiwa kuwe it's a mystery. Mase sifike evangelini Jesu Kristu, the mystery is open, siyavulelwa lamuhla ukuthi leti khathi lekwaprofetwa ngato ngito leti, there is nothing that is still yet to come. Leti khathi labangatibonanga netingilozi tifisa kuhlola tafihlelwa, leti khathi ngito leti. If we don't see it now, there is no other generation. Seyembulwa lemfihlakalo, joy instead of mourning. Mangabe usesililweni kungakuhluphi kuba sesililweni. Jesu uconza khona. He does not prevent but he confronts. Uyakhona uconzana netinto. Mangabe uvumile ukuthi avikele utawuvikela, kepha akukho lokumehlulako, lichawe phela Jesu. Uphumele ebaleni uthi wena lo producer lokubangela sililo, uthi akunandzaba, mine I am bringing the oil of joy. Amen. Ngiyakwati kuletha injabulo la kunesililo khona. Ngiyakwati kuletha injabulo la kunesililo khona. Bese lithi a garment of praise. Ayo ashintshe ama garments. Tashintsha tembatho. Uthi a garment of praise instead of a spirit of despair. Esikhundleni semoya locinzelekile. Umoya mawucinzelekile sililo njalo. Oh hallelujah. Uthi uNkulunkulu ngiletha a garment of praise. Angeke akwembathise nje lengubo, but utawuvula umthombo lotawubangela ukuthi esikhundleni sekukhuluma ngemoya lodzabukile kukhulume moya logcwele indumiso. Amen. Moya logcwele indumiso. The Lord is at work. Uthi ke angasebenta kutawuthiwa kuhlanyele yena, is the planting of the Lord. Kutawuthiwa kubonakala inkhatimulo yakhe. Ngoba letinto leti angeke tendiwe nakunoma ngiliphi i-office, tendiwa ehhovisi kuphela la Simakadze. Simakadze lo ngumoya. La kunamoya khona, utawukhumbula ke leli verse lelo. Lithi la kunamoya khona, la kunasimakadze khona. There is something. There is something. Ayihambi yodwa inkosi. La ikhona khona inkosi, nenkululeko ikhona. Nenkululeko ikhona. La kunenkosi khona live lenkululeko. It's the land of the free. Sithola inkululeko wonke mdlavuza lo wetana sathane nesono, sithola inkululeko. La kunenkosi khona kunenkululeko. La kunenkosi khona kunenkululeko. Establish yourself kuleli qiniso. Ngosi ungumoya. Ngosi ukhona. Mawukhona Ngosi. Hayi nekuthi mawukhona, ngoba ukhona kusho ukuthi kunenkululeko. Ungasayi kuyayifuna. La kunengosi khona kunenkululeko. Kunenkululeko. Ngikhululiwe. Leni ngoba kunengosi. Ayisasho nekuthi la kunemthandazo khona kuthiwa la kunengosi khona. Kunenkululeko. Even the weakest believer can enjoy freedom, because where the Lord is, there is freedom. Amen. La ingosi khona kunenkululeko. La ingosi khona kunenkululeko. The devil is a deceiver. Utakutshela ukuthi mela lisondo lelitako
mela iweekend letako kumenyetelwe ukuthi fire utaba ngala. The devil is a liar. He will cause you to wait, yet the Lord is now. And where the Lord is, there is freedom. There is freedom. La khona inkosi khona. Ikhona inkululeko. Ikhona inkululeko. Ngikhulume liphi iqiniso ngaphandle kwalelo libhaliwe. Ngoba kubhalwe la kuthi inkosi ngimoya. Now the Lord. And la ikhona khona kunenkululeko. Sengiliphi leli. Sengiliphi. Lelinye sengemanga. Lelinye selingaba ngemanga. La ingosi khona iletha inkululeko from the spirit of despair, from the spirit of oppression, from the spirit of depression. The Lord is freedom. He changes our garments and give us a garment of praise. Now umsebenzi wenkosi. Kuba se-verse 1 verse 2. Lo Musa nemsebenzi wenkosi lo msebenzi waNkulunkulu naku lokuwenda usebente konke lokulenkushoko sesingena kenyalo ekusebenteni kwakho. Johane 1 verse 14 na 16 base verse 1 verse 2. Setawufika le Petro. Yes. Livi waba ngumuntu wahlala kanye nathi agcwele umusa neliqiniso. Lalelake agcwele umusa neliqiniso. Verse 15. Johane wafakaza ngaye amemeta athi nguye lona bengikhuluma ngaye ngithi lo lota emva kwami mkhulu kunami ngobe yena abekhona nqandi kunami. Yes. Verse 16. 16. Ngobe ekupheleni kwakhe sonke saphiwa umusa ekubemusa. Bamba. Kuphi ke? Ekupheleni kwakhe. Ekupheleleni kwakhe. In his fullness. Ekupheleleni kwakhe kwase kwente kanti? Sonke saphiwa umusa. Sonke sentiwa njani? Sonke sentiwa njani? Sonke sentiwa njani? Ngikhuluma ngathi niyesaba manje. Sonke sentiwa njani? Waphiwa mbamba wena. Sonke nawe ubaliwe kulo sonke. Sonke saphiwa ini? Kuphi? Saphiwa umusa cedzela lapha eSwatini awuphinze. Ngobe ekupheleleni kwakhe sonke saphiwa umusa etikwemusa. Sonke saphiwa ini? Etikwani? Siphiwani? Kuphi? Siphiwani? Kuphi? Hallelujah, siphiwani? Umusa kuphi? Uyayibona lento ngazi ukuthi God is unfair, so uyakubhanisela nje umusa etikwemusa. Asikhumbuleke lilanga uNkulunkulu ngenxa yemusa lesithi common grace uyalikhipha kulabalungile nalabangalungi, kulabakholwa kona labangakholwa. Imvula uyayinisa. That is grace. Siphila kuleyo grace sonke. Mase lithi ke umusa etikwemusa sekusho ukuthi mase ukholwa say double portion. Amen. Ulikhipha langa ngemusa bese sisinziswa ngemusa. Nango ke Jesu uletha umusa etikwemusa. Uyayibona le double bheka. Umusa etikwemusa. Lento lengalumeki ibheka lengako. Umusa etikwemusa. Umusa etikwemusa. Lithi ke lokhu sendiweni sewuthola njani lo musa?
lithi siwenta njani, siwuthola njani? Sonke sente njani bazalwane? Saphiwa. Siwemukele. Bongakho la kuthiwa bawubhadalele baze bawuthola. Bangakho la bathandaza baze bawuthola. Le live nje lithi we have all received. We have all received. We have all received. Nami ngabalelwa, I received. I received. I received. Kuba se verse 1 verse 2 bese lithini ke? Akube kini umusa nekuthula lokuvela kuNkulunkulu longubabe wethu. Akube njani? Akube kini. Akube kini. Akube kini. Umusa nekuthula. Akube kini. Mangabe lithi akube kini, kusho ukuthi kungaba kini. Mangabe lithi kungaba kini, kusho ukuthi kukhona kini umusa nekuthula. Ngalama magama unako lokukwenda uqualify ukuthi uNkulunkulu asebende kuwe. Umusa usebenda kuwe ngekwemusa. Usebenda kuwe ngekwemusa. Kumnanzi kona ukuthi usayozila, sihambe siyozila sithandaze, kepha sayozile ngisho ungazila 40 days, khumbula akube kuwe umusa. Kugcina kuwina umusa waNkulunkulu. Kungako uNkulunkulu wenda imangaliso kulabanye utenda ngisho ngiva buhlungana indlela ngitawubeka ngayo, but iqiniso ngisho bangazili nokwa ngikhuthati kungazili, kepha wenda umangaliso ungakazili. Why? Umusa ukuwe. By grace we have. Ngemusa sinako. Umusa waNkulunkulu ngidiliza umcapho. Nguloku lokwenda ukuthi umangale ucabange ukuthi sengizile kangaka. Aqhamuke lomunye uthi hawu ngithe ngiyahamba nje bazalwane kwenteka nako. Umangale wena zobathe ukukhuthula angeke uzila, ukukhuthula angeke uzila nani. Sonke semukele umusa. Sonke semukele umusa. No wonder masehlukana lamuhla la kungendeka singabuyi sifanana. Labanye bathu uyabana lenye ingoma. Why? Sonke semukele umusa. Sonke semukele umusa. Hallelujah, hallelujah. Sonke semukele umusa. Sonke semukele lo musa. Sonke semukele umusa. Petru wesibili sahluko 1 verse 3. Ngemandla akhe uNkulunkulu usiphe konke lesikudingako. Ngemandla abani? Ngemandla abani? Hey bazalwane, nibona kahle kubhalwe lokho. Ngemandla abani? Hayi ngemandla prophet R. Ngemandla akhe. Ngemandla akhe. Wende njani? Usiphe konke lesikudingako ngemandla abani? Akhe. Ngemandla akhe usiphile. Ngemandla akhe usiphile. Konke lesikudingako. Lo mhlaba kumele sihambe siubuke njengebantfu labaphiwe. Siubuke njengebantfu labanelutho
akufuneki lo mhlaba siwubuke njengebantu labaswele labanzinzako labatshekisa inhloko hawu Nkosi yami ngiyafuna ngiyazulazula lapha emhlabeni ngifuna ikhaya elihle angizulazuli uNkulunkulu ungiphe konke ngemandla akhe ungiphe konke ngemandla akhe sitha sisebenzisa loyo mnyango wekuchamuka ngebuso bekunzinza buso lobuso bekuba ngathi weswele uhluphekile sitha sathi advantage mawuchamuka ukuthi bala tinhlupheko takho sitha sinenoki sifuna ukukusheshisela wakhuluma na Eva na Adam baze babona ukuthi vele bayanzinza kumele bente something kuze batoba kahle yet uNkulunkulu bekabanikete konke lethi live lenkosi uNkulunkulu usiphile konke God is real. God is real. God has sufficient grace to solve every problem. Unemusa lowenele kuletha sombululo kuto tonke tinkinga. uNkulunkulu unemusa lowenele to answer every question. Unemusa lowenele kuthi yonke imibuto lekhona ngayiphendvula uNkulunkulu sufficient grace. Wenele umsa wakhe. uNkulunkulu unemusa lowenele to heal every disease. Ngongako asitshela iBhayibheli lisitshela ukuthi asite kuye mangabe sibona lokhu asiye kuye. He has sufficient grace to heal every sickness and every disease. Ngongako ekuthandazeni kwethu asithandaze izi mhlawumbe Nkosi. Hallelujah, hallelujah. Asinga mhlawumbe ngekuthi maybe Lord, but we pray his divine will because we know his grace can do anything. Amen. And everything. Umsa wakhe. We can confidently expect grace to be effective in us today. Emakorinte kuqala sahluko 15 verse 10. Kepha ngemusa waNkulunkulu nginguloku lengingile. Ngemusa waNkulunkulu uyayivala indzaba le. Ngemusa waNkulunkulu not I was, ngemusa waNkulunkulu ngingu. Oh hallelujah, ngemusa nginguloku. Kusho ukuthi umusa waNkulunkulu can make you this now. Uzi Paula akusikudadisha kakhulu akusikuthi ngenteni kakhulu ngihlakaniphe kakhulu kepha uthi I am a product. Uthi mawungibona ubona iproduct ubona umkhicito wemusa waNkulunkulu. Mangabe kukhona umuntu lo bengumkhicito wemusa waNkulunkulu wena nami sasemukela the same grace kusho ukuthi nathi kumele sime lamuhla sithi uyathi kuthini I am who I am because of the grace. Ayi kucakela but sisho in reality. Sisho umusa ngekuphatheka kwawo mbamba. Kuthi yes, I am a product of this grace. Umthetho nitawukhumbula ukuthi kuchamuka umthetho ngaMose, umusa udanga Jesu. Umthetho ke wona uyadimanda. Umusa uyapha. The law demands, the grace supplies what is demanded by the law. Umusa umthetho uthi do, umusa uthi till done. Leli verse ke lithi
when you have received grace, not the law. Kusho ukuthi kwakho nami, it's not about doing, but it's about the grace we have received. Let grace, let's see what the Lord demands, I'm here to fulfill. Nako lokulethe Jesu emhlabeni. Umthetho bewuthi akufe umuntu, Jesu wafika wamfela ubuntu. The Lord demanded, grace supplied what was demanded. Konke la kufunaka uNkulunkulu ukuthi sikwende, asikwende. Kepha bese siyakhumbula ukuthi sesikwende konke, ngisho sicabanga ukuthi sikwende kahle kakhulu, asikhumbule ukuthi kungemusa. Kungemusa. Umusa has done it all. Grace has done it all. Umsa wakho Nkosi ungendele umpostoli Paul Nkosi yami uthi ngingiloko lengiko ngenxa yemusa. Ngifisa kuleli viki usanyathela lomhlabathi wasimakathe unyathele uva ubona iproduct yakho lekhicitwa ngumusa uzawo Nkosi yami ngingiloko lengingiko ngumusa sekunjena ngumusa ngoba umusa waNkulunkulu is now because the Lord is now and the Lord is full of grace. Akete nemithetho kuthi asende na umthetho nangu ude agcwele umusa neliqiniso. Ude agcwele umusa neliqiniso. Ngenxa yalo musa ke kuba se Roma 8 verse 32 ngathi livesi lekugcina ke lelo bathandekayo. Hallelujah. Amen. Yena longazange ayigodle indvodzana yakhe, kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke. Ho, akuyusinika yini tonke timvo mahala kanye naye. Mahala. Yabona mahala kathi abhalwe eBhayibhelini. Oh, hallelujah. Hallelujah. Usinika njani? Usinika njani? Usinika njani? Usinika in mahala? Awuphenze ke sisi ufunze. Yena longazange ayigodle indvodzana yakhe, kodwa wayinikela ngenxa yethu sonke. Ho, akayusinika yini tonke tintfo mahala. Akanosinika Tonke tintfo. doti ngakhi? Asinike njani? Asinike kongakhi? Oh, hallelujah. Asinike njani? Usinika kongakhi? Njani? Longa igodlanga indvodzana ngeke yini asinike tonke tintfo asinike mahala. Kube pick and pay waNkulunkulu ngabe kude lo pay. Ngabe ngipick nje kuphela. Pick. Oh ya ngawukhona lo PP ngathiwa pick paid. Pick it was paid. Pick it was paid. Lithi mangabe wavuma kusinika Jesu ngeke yini asinike konke mahala. Ngeke yini asinike konke mahala. Kuleli viki lamuhla nyalo ngifuna sithandaze umthandazo longahambisani nenkinga. Umthandazo lo tawudibuta ukuthi angicabazi ngomthandazo lo yalo wende lokho ngoba leli verse lithi sinikwa mahala. Sinikwa mahala. Acishe ngathi egameni thina siphila
siphila mahala. Isho njalo kami. Thina bakashonga sishaya kanjalo. Kameni, ekameni. Siphila. Ekameni. 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 Siyaphila. Ekameni. Ekameni. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Graciously. Ngemusa wakhe, envelope lethwele the all things is the grace. Lolo kwethwele the all things is the grace. Akube kini umusa nekuthula. Belingeke lithi akube kini kanti ngeke kwendeke. Malithi akube kini kusho ukuthi it is possible. Kuthi ungaba kini. Uma umemukela Jesu, you employ his services. Kuthi Nkosi la ngifisa nginemcabango ukuthi kunendo longayisebenta, makhona Nkosi longakusebenta kusebente la kimi. Immediately umnika le tender Jesu uyaqala umsebenzi. Ngiko lomunye ahlabela athi uhlala kimi ngihlala kuye. Nguye lo wenda umsebenzi. In the stillness of the night, in the raging of the storms, you must know the Lord is at work. At times he may seem to be asleep. Kube ngathi ulele uyayekele ma storms ayashaya akanamsebenzi. Kulokunye kube ngathi kuyasha kushe ube batha uyamemeta ubone ukuthi kuyasha kuyaphela athi I don't mind ngiyakwati ukusebenza ngiveta buhle emlotheni. Ngiyakwati ukuveta buhle emlotheni. He graciously gives us all things. Wena nami we qualify for his grace because vele his grace is for all. It's for all. Grace is not for the powerful, but it's for the weak. Grace is not for the gifted,
Grace is not for the sinless. Grace is not for the perfect. Njengaloku sethemba umusa waNkulunkulu. Ukuthi imali lebanjwako ibanjelwe ukuthi lilanga litophuma kusasa. Yethi imali ngete laphuma ilanga. Kwatiwe nje kule nyanga le aliphuma ilanga. There are things that will die. But asilibhadali. Kude futhi performance lesiyendako kuthiwe kule nyanga le nibovuka nonke nibheke nimemede nishonele kuze litophuma nithi come. Grace ithi no performance needed. But it happens. The power is the grace that pushes it to happen. Litige, God graciously gives us all things. It is the grace that pushes the all things to happen. Ngilomsa wakhe lo fuqa kuthi akwendeke lokho lekumele kwendeke. I want the Jesus who is alive. The Jesus who is the same yesterday, today, and forever. The Jesus who is interceding for me. The Jesus who is gracious enough to work even when I am weak. Lord Jesus, lokwatiko to change my moments of depression and stress and difficulty. Awashintshe my garment of sorrow, anginike a garment of praise. Where the Lord is, there is freedom. Ngela sukume sitobonga. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord, we bless your holy name. We bless your name, Lord. We bless your name. Labe babulala laba bebalenga esiphambanweni babulala le delelesi eceleni kwaJesu babephule emathambo kuze bade ufa masinyane. iBhayibheli lithi bathi mabafika kuJesu bakhanza ukuthi vele sewufile. Kube umsa ukahamba embi kwami ngabe ngidosebenza nyalo, but mina sengide umsebenzi because grace has already done it. Umusa
uhambe kucala kunami, uhambe kucala kunawe, uhambe kucala kunemithandazo yethu. Grace has done it for us. Umusa ukwendile. Ukwendile umusa ukuthi ungathethelelwa tono. Ukwendile umusa ukuthi unganambitha buhle basezulwini usemhlabeni. Ukwendile umusa ukuthi uve tinsizi netinhlupho tibe lula. Ukwendile umusa ukuthi kushintshwe sembatho sakho. If this is a moment of sorrow, you must know there's a big garment of praise that the Holy Spirit has prepared for you. Your praise cannot be compared with your moments of suffering. Labanye labangakuboni during your time of suffering, but awumangala during your moments of praise. Kuthi wasuhlanya kangaka ngilokuthi they never knew you in your shade of death. Labangawadi umlotha ngeke babubone buhle bakho. Ngeke babone kuthakasela buhle inkosi lebendile labo labangawadi umlotha lovuka kuwo. Mangabe angayigodlanga indodzana yakhe kanganani, he will graciously give. He will graciously give. He will graciously give. He will graciously give. Mangabe ukhona la endlini, ukhona lapha ethendeni, ukhona lapha eminyango eklasini, mangabe ukhona uthi lamuhla ngiyakholwa Nkosi Jesu, I am employing your service, Nkosi ungacala wende umsebenzi kimi. Oh, hallelujah to his name. Uyamnika inithenda Jesu ukuthi ende umsebenzi wekukucolela tono, akwende ube ngumntwana kaNkulunkulu, ende umsebenzi lophelele. Yena logeza ngisho nembeza lo ngawe uyakulahla ngemacala nangesono sakho. Uyakwathi kwenda umsebenzi lophelele, akaniketi lenye icontract, uyakwathi kutendela lo umsebenzi. Mangaba khona lothi ngiyadinikela, ngiyamkhetha Jesu, ngiyamnika impilo yami, ngiyaphenduka. Please raise up your hand. Please raise up your hand. Phakamisa isandla sakho nje. Kuthi mangabe Jesu kukhona la ngakwenda kimi, ngiyafuna ukuthi akwende kimi. Ngiyafuna ukuthi akwende kimi. Ngiyafuna ukuthi akwende kimi. Ngicela ke kanye sende nawo umthandazo. Njengaloko sengishido umusa ukwende konke. It's the struggle is over. The battle is over. Grace has done it all. We have received grace upon grace. Kune musa itekwe musa. And lo musa ngiloconzene nawe, ngiloconzene nami. Ngicela ke nisho nanga emagama ezumo sithi Nkosi Jesu, ngiyabonga ukuthi umusa sewukwende konke. Amen. Asimnikete lithuba. Yes. Oh yes, the grace, 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 the grace has done it all. Thank you for the seal of the Holy Spirit. Siyabonga Nkosi ukuthi unikene signature yamalo ingcwele. Lesho ukuthi you have taken the tender to do the work in us. Sithi ingqondo yethu nemagama emlomo yethu
angaphatamisi what grace has supplied. Yes, what grace has supplied. What grace has supplied. May we realize in the length of our days, kusukela nyalo, sibe nebufakazi and a consciousness njenge-Apostle Paul lothi, I am what I am because of the grace. Bring us that consciousness. Kuthi uyathi ngathi umusa sewusebenzile. Yes, thank you Lord. Sikhumbude ngekuthi konke kungemusa. To you be honor and glory, Lord. And thank you. Sisaphuma Nkosi. Njengaloku wakhuluma ngalelinye ilanga kuMose ukuthi atshele Aaron nemathodzana ukuthi abusise bantu bakho. Kwasho wena Nkosi wathi angakhuluma utababusisa. Yes Lord, you are still the same even today. Utikhethele ubusisa bantu bakho. Ngako ke nami ngithi busiseka endleleni yonke uNkulunkulu akugcine, akuphephise, akuphakamise, akuphe imvuselelo nekuthula, the shalom that defeats every wind and every force of the enemy. Akube kuwe, enjoy the peace as you enjoy the grace of God. Thank you, Jesus, for you are faithful to do exceedingly abundantly more. Kuze kusekugcineni kwako konke kuthunyiswe wena wethu msindisi wethu. Amen and amen, amen, amen. Praise God. Amen. Amen.